Ifonyegi mabedi gang kwan akonye bedo primary school lukin gang guno fonye kiet me joko lara ngom kiet me gwako ngom gi kidong bene kiet me tich ki ngom gi Eva Oriem Matiela Diet Mauchako Dul the Double Women's Club Uganda wajoni Paul Padano me ka bedo man petie ki ngech ikum tuero me bedo ki ngom Oriem mafonyo luak man me akonye bedo ni ochiko choani omiero gu wek chato ngom kidong kwanyo tuero ki bot mon en beno medo ni tuero me bedo ki ngom tie pi dano weng ento pe bot choke ken pe me achara eto me konyo wa piet kichulo kwan uwinyo ero ni ere girma wan watika miyo fonye iye badano ni umieru nge wangwa mieru uyape wati yuki ngoma be umieru wabiru won ki kar taj me ngom mieru wado won ngoma moa uwinyo kape wado ngoma moa kibi kwani ngoma wa kanyo kumbele tisite ana ngini kanyo petisite wure yotera ni kanyo tisite ko ngome ene weng bi ma winini la lonyo mo ay kampana wino kai gidi weng Lilian Kalukwera Matia Leticha Chel Matia te Dul Double Women's Club Uganda Beno chwalo kokone Bodu Tella Meite Dero Metia ko lok me lara ngom Iyo mati Wek pe onya pero maduong Deka ni bere bidaka tato Tuti ni bere bidaka nga Tuti no ki Tuti nga nene Chiu ka wati mo jini Kong ka bere nga ta bere nego Ko daka ye bolo bawe lo ba Jinen mana biti mo ni mono kakare ba ini tera ba pia ini chitem bi mo chi da to ye wek tuam ngom Tuti nga nene Nyer ka wati mo jini wati mo ko matampi wa kay mero bere makwo kay mero ri logo tem gen mati wek in be ke ri pien ka ini tika tem gen mati lo ba LUO ni tika studia pien ni tika ko ngom ko megini tika ko ko lo tia ko megini tika neno na kadato enuni pati we cheka la ko ne ba Aska Akumu late dero me ichara joko Matia yo nyama sub county Jengara Chel Matia ki peho mengom Abela ti nyama pekenyom anta nywa la bergam ti kama babana mi ngom mbega na kelu wigi ucha wati no ke pe de mi anane ga ti ada tinge ti albarnga bar ankol nar ma diet ankol tin lare uta balu dir kara ber pin ikar an pin ka tel ko mega na weng ti wati ni kar pian babana mi ngom no ku pota kama dung la ngom tin eta tiki penyo an pin ki penyo mega na wo ye ni la mega wa eno nyor ngom ma wan mi yerni wegi ye cha nyor ngom ani ber ngom da mati papa Lily Grace ato Matiela Tela we mon me chara joko wajoni Paul Pamon da to magudu chen ni gangi kelo teno tie ka no pa ma duong tutwal matit ki ngom en wajoni man tie ka kelo tele ma duong tutwal ana tiki ngoma marom eka ngwen eto keta mera ket lenta itul pangiyu si pun matien ni we anyang we ko la ko na keta mera ket kere tamarung aramo beru ki yum twin pe ana tiki chwe twin ka kwe ko mera twin e do pere pe ana ti ken mon mengo mon to na ti da to ni gwa ko tien ngar mo dong pere ti la kuri buar ma kere yom ni ti ka ngera ti tamarung pun ma wini ka konyo an pe James Opiro tierwot kweri ena ye ma chako chobo lara ngom ka ochake ka loko dogo tek tutwal ma en peramo chobo ne en twal bot LC Mario Kien mano mwaka chake por kwat mia chel loko dok lara ngom kia bol me ngom kum keyo kila keyo mono wano walaro loke kun wa penyu en wano diche tutwal ka wa cher ki penyu kum lo dir ma da me gang dong git cher ki ruo bulu dong le loke ne dugu megi ne a ze ni wiyo nya na nya je pe wa ki ta ma dong je do te kyo ne wo no la diet ti ka pok lo ma na tin ni tin ne ngom en yang wan no be re kit en no bol pere uno arie mo ke ken pere ngun tien ne
ku ye kiritiri ki pok ki bete ye ku no ngun wor ki yenyu meku Thomas Okelo matie LC mechara gung tie ki koho ikom lote dero magin ber ka kwero wako mok ma eno timo mechobu lara ngom. Siek ma megwa wai li wan dong ka wala ko mi o chaka dana beach me ma mera be dana beach en gen wa chi pingo ana deg dam ken mi ko bien ka win lok en wan siek ma megwa el chi wan ka le ko mi ngom mi ba be wan beach ma bier ma para chi chi man e noni ka wan ngol ba lok ki wo me megwa wa wan ngol lok mara Pangea Ma Train i One LUO Television and Claude Mona.